Matul il-jum tas-Sibt il-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista organizza attività flimkien mal-European Union of Women fejn għamlu żjara sal-Parlament blan li jsiru jafu iżjed dwar is-sistema elettorali ta' Malta u kif jaħdem il-Parlament Malti. Preżenti kien hemm id-deputat Wib Paula Mifsud Bonnici li dawret lil parteċipanti madwar il-Parlament. Din saret bħala parti mill-attivitajiet ta' l-EUW li għandha lan li żżur pajjiżi differenti madwar l-Ewropa sabiex tkabbar l-għarfien kulturali fil-pajjiżi li żżur. Din is-sena EUW ġiet organizzata f'Malta mis-16 sal-20 Ottubru u konsistiet minn diversi attivitajiet fosthom żjara Sawdex, ir-Rabat u l-Imdina, kif ukoll diskors dwar kif l-intelligenza artifiċjali se tħalli impatt fuq l-impjiegi fejn tidħol il-mara. Flimkien mal-parteċipanti Maltin mill-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista kien hemm ukoll parteċipanti mill-Ingilterra, mill-Estonja, mill-Awstrija, mir-Repubblika Ċeka u minn Spanja.